printing money. They are not manufacturing anything at all. It's printing money. And this has been one of their weapons globally. The monetary system, the global monetary system, controlled by dollar and euro, has been used. Sanctions here, sanctions there, sanctions there, grabbing this account, grabbing that account, has been one of their tools. This is not going to continue indefinitely. And we need a new financial architecture. سلام تقطعت ناس channel كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا وتر مني وتيو أبدا فيديو زيا نفسه كبنا كابتن بوليتيك عالم وتيلنا حراقة داسار استكنرين عن الشدمة I hope نفسه كفسب تتأمي من هذا فيديو زيا خسمعة نسل ربحها نسل جزاها نسل طقمها بعبيون نحور تسبك حتى كم سلة تخل سلازي أبدا من الاختزيا بريزنت سياسة بوتين أب روسيا أبزنبرو المسبوتين أبطرق بلو زبالة they're printing money absolutely true ገንዘብ ለይትም መዓልትን ፕሪንት እናገበሩ ነቲ ገንዘብ ድሌቶም ይገብርዎ እንታይ ማለት እዩ ፕሪንት ክገብርዎ ከለዉ እንታይ እቲ ፀገም ናይ ፕሪንት ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ናብቲ ምሉእ ትሕዝቱ ቅድሚ ምእታወይ ነዚያ ስምዑ Save money when they're printing money. Why would you save money when they're printing money? ንሳቶም ፕሪንት ዝገብርዎ ገንዘብ ወይ ካብ ዓሎም ኣብ ፎቶኮፕ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ገንዘብ ሲ ወረቐሲ ስለምንታይ ኻ ሴፍ ትገብሮ ከም ዓብ ነገር ትርእዮ እናበለ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ዝሓትት ዘሎ ስለዚ ንስኻ ደም ርሂፅካ ኣምፂኻ ገንዘብ ሴፍ ትገብሮ ንሳቶም ፕሪንት ዝገብርዎ ኮይኖም ኤግዛክትሊ ሴም ኮንሰፕት ቢሳስ ብፍላይ ድማ ኣንጻር ኣሜሪካ ኣካይዳ ዘለዎ ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ግዙእ ናቱ ብዶላር እዩ ብሓንፅን ሂልኩም ሰምዑ ኢኹም Because you didn't, I don't know. Because that's what you've been told to do. Of course. So question that. I questioned all that. Why would I save money when they print money? Then they tell you to save money. Do you know why they tell you to save money? I don't know. Because the system of banking, so when you save, so let's say you save $1 US or €1, 1 yen, the banking system can lend out 10. So the entire system is called the fractional reserve system. The fractional reserve system is also printing money. And then they tell you to save money. So they want you to save money so they can lend out your money 10 times. So your dollar became worthless. So እንታይ ብላ ኣሎ which is absolutely right and ኩሉ ሰብ ክርድኦን ክፈልጦን ዘለዎ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ባንክ ኩሉ ግዜ ወይ ካት ሕብረተሰብ ሴቭ ግበር ገንዘብ ክብለና ከሎ ፅቡቅ ወይ ሕማቅ ኖ ገንዘብ ምውህላል ወይ ሴቭ ምግባር ሕማቅ ማለት ስለ ዝኾነ ይኮነን it's absolutely good እቲ ሕቶ እቲ ሴቭ ምግባርካ ዘይርዳእካ ተኾይኑ እቲ ገንዘብ ንስኻ 10 ቅርሺ እንድሕሪብካዮም ባንኪ ወይ ከዓ 100 ቅርሺ እንድሕሪብካዮም $1,000 ካብኡ ንካልኦት ኣለቂሖም ገንዘብ ክገብሩ ይኽእሉ እዚ ድማ fractional reserve system ይበሃል እዚ እቲ ሲስተም ናይ ባንኪንግ እዩ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዝኾነ ይኹን ባንክ ኣብ ዙርያኹም ዘሎ ናይ ስዊድን ባንክ ይኹን ናይ ስዊስ ባንክ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ባንክ ይኹን anytime ኩሎም ቶም ኣብኡ ገንዘብ ኣቐሚጦም ዘሎ መፂኦም ገንዘበይ ሃበኒ እንተኢሎሞም ክህቦም ኣይክእልኒ ስለምንታይ 100 እንድሕሪብካዮ 1000 ስለ ዘለቃሕ ዘይብሎም ገንዘብ ስለ ዘለቅሑ እዚ ድማ by system by default ነፍሲ ወከፍ ባንክ ነቶም ኩሎም ነቱ ካስተመርስ ናቱ እቲ ገንዘቦም ክመልሰሎም ኣይክእልኒ እንታይ ዳይት ማለት ብፍላይ ድማ ኣሜሪካ ብሰንኪ ዝያ ልዕሊ ዓቕማ ትሪልዮናት ዕዳ ዘለዋ ክነሳ ፅቡቅ ኢኮኖሚ ዘለዋ ስለምንታይ እቲ ሲስተም ኣብ ኢዳ ስለ ዝኾነ ፕሪንት ክትገብር ስለ ትኽእል ናው let's go to serious business ቅድሚ ሕጂ ከመይ ነይሩ እስከ ንመለስ ኣብቲ ታሪክ ተመሊስና ክንመሃር ኢና let's go እዩ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ የእምሮና ክንከፍቶ ክሓተኩም እየ ምክንያቱ ኣብ ሓንጎልና ወይ ኣብ ሂወትና ኣጋጢሙና ዘይፈልጥ ኣብ ሓንጎልና ድማ ቦታ ዘይብሉ ሓበሬታ ክንሰምዕ ኢና ምናልባት እዚ ነገር እዚ ክርዳኣና ወይ ካብ ፅቡቅ ጌርና ከነስተውዕለሉ ተጀሚርና ኩሉ ጉዕዞ ሂወትና ነከነስተኻኽል ክሕግዘና እዩ እዚ ድማ ልዕሊ ማንም ብፍላይ ወለዱ ዘለኹም እዚ ንደቅኹም ክትምህርዎ ከተሕብርዎም ከተፍልጥዎም ከተረድዎም ኣብ ሓላፍነት ኣለኩም ኣብ ሓላፍነት ኣለና ነዚ ተረዲናዮ ኣብ ሂወትና ትዛዓበየ ስጉምቲ ኣብ ቁጠባናቶም ጌርና ከም ዘለና ክርዳእኩም ይደሊ ፕሊስ እዚኣ ናብ ኩሎም ሼር ግበርዋ ላይክ ግበርዋ ግዜ ከይወሰድኩ በዛ ዓባይ ትምህርቲ ክንጀምር ኢና let's go fairy gold mother and I want to show you the difference between real money and fake money
Let's start with the dollar bill. This was created to mimic this. Can you see how tiny it is? But today, you can buy 3 cents. Well, guess how much this is? If you want to buy it today, it's $460. ክልተ ሓደ ወረቐትን ንእሽተይ ሳንቲምን ተርእየና ኣላ እቲ ንእሽተይ ሳንቲም ወርቂ እዩ እቲ ቀደም ዶላር ቢል እቲ ወረቐት ክስራሕ ከሎ እቲ ሓደ ዶላር ዝብል ዘሎ ነታ ብኢዳ ዘሎ ንእሽተይ ሳንቲም ናይ ወርቂ ሚሚክ ወይ ንከንፀባርቕ እዮም ሰሪሖሞ ስለዚ እቲ ሓደ ዶላር ቢል እቲ ወረቐት ነታ ንእሽተይ ሳንቲም ንክገልፅ ሓንቲ ወረቐት ዶላር ነታ ሓንቲ ሳንቲም ትገልፅ ነይራ እቲ ቀደም ክሰርሕዎ ከለዉ ሎሚ እታ ንእሽተይ ሳንቲም ናይ ወርቂ ንክትገዛ $460 ወረቐት የድልየካ حسبوه حنت دولار تورقت فلتوا نسا نزا سنتيم بيدا زلا كتنصبارق يوم فطيروما مغنيات قدم ورقي نيرو لومي زانشتي ورقي $460 إنا نغزا ورق سلازخونت نقصل This is fake money that was created to mimic this. This is a $5 gold coin. And guess what? If you wanted to buy that today, it's $719. أنا $5 مستا سنتيم كنريا خلنا انتهي نرى لنا بحتر زبالة قد محجي سريها نيرتا فيديو زي أنت تردو نيرات سب كساب كندي كتك مخالة كساب كندي كاف شجر كوت مخالة بتدقى قامي سب كسام عزلو فيديو إليه جيريا زخا كنا مهارو كن كلال لنا it's a very very important concept نزك كساب زي تردانا برايو نايت سيستم يناخن كون كداك ما باريا نايت سيستم مالت كابتن ساتهم زي حنصصولكا كتوص زي تدخل مالتيو انتي ناخن قبر دلنا تنهلنا كنرينا let's continue ما كلتين معرين كساب شحن شعتميتن 13 تحر من الوقت ما 13 فدرال ريزيرفز بحال سمسرتو ليها بامريكا so أتا حمش قرشي نتا سنتيم نسا تنصبارق لومي نتا سنتيم كتغزا نتا حمش قرشي تنصبارق زنبرت لومي $719 يدليكا تاي نغرنالو ورقت $1 نحنا نتقملو ويت منግስት አሜሪካ ዘመነና ፌክ ገንዘብ ወረቀት ምዃኑ ኣብ ዝኾነ ግዜ ፕሪንት ክገብርዎ ዝኽእሉ ምዃኑ ይነግረና ንቀጽል This is a $10 bill. It's actually legal tender. In other words, you can take this to the store and use it. It was created to mimic this. And today's retail price is $13.69. عشر سنتيم ويكات $10 تورقت مالتيو نتي حاتين نخجل زمتي سلازي اتنشو عشرة زنبرة لومي عشرة تنصبارق زنبرة دو ورقي بشحن 360 عتني عن جزا بعلكم تشك بروزي ازي فاكتور $1,369. And how about this one? You can take this to the store. I'm not sure you can buy that much with it. And you certainly can't buy this $20 gold piece. If you were buying this one today, it'd be $2,600. $10 دما بحفشا كم تريبو زلهم اتي ورقي كساب كندي اقداسنت كم زلوو اتتصقم ግን ምስ ወርቂ ወላ እኳ ወርቂ ብዙ ጽቡቕ ተኾነ ወርቂ ንባዕሎም ንክሰርቁኻን ንክዘምቱኻን ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ወርቂ ንኸተቐምጦ ንባዕል ዋጋ ስለ ዘኽፍለካ እሱ እውን ፀገም ኣለዎ ምስ ወረቐት እዚ ዶላር ዩሮ ከተወዳድሮ ከለኻ ግን ናይ ሰማይ ምድርን ፍልልይ ዘሎ ኣፀቢቑ ውሕስነት ወርቂ ኣለዎ ጥራይ እንታይ እዩ ወርቂ ኩሉ ግዜ ንዑ ምቕማጥ ሪስክ ስለ ዘለዎ እዩ እዚ እቲ ብመሰረቱ ከማን ገንዘብ ወረቐት ክመፅእ ዝጀመረ ነቲ ወርቂ ተሰኪምካ ክትከይድ ነቲ ወርቂ ከተቐምጦ ቅልዑነት ንኻልኦት ፀገማት ስለ ዝገብረልካ ካብኡ ዝተበገሰ ወረቐት ተፈቲሩ እንተኾነ እቲ ወረቐት ትርጉም ዘይብሉ ወረቐት ኮይኑ ብዝዋን እዚ that's why the president ናይ ኤርትራ እንታይ ይብል ነይሩ ነቲ ገንዘብ እውን ወላ ሓንቲ ዝፈጥርዎ የብሎምን ገንዘብ ፕሪንት ገይሮም እዮም ዝነግዱ ወርቂ ናይ ኣፍሪካ ወርቂ ናይ ኤርትራ ወረቐት ሂቦም እዮም ዝወስድዎ ዘለው ምርጫ ስለ ዘይብልና ምስ ግዜ ግን ክቕየር ክእል እዩ but there is a solution now listen to some ዝተፈላለዩ suggestions ናብኩም ክኸይደ listen to this brilliant woman first كابتن توب ሊቃውንቲ ናይ ባንኪንግ ድማ ክንሰሚና ምክንያቱ it's very very important and I think you would agree that incentives drive outcomes
a symptom of broken money. And I think you would agree that incentives drive outcomes. And when our money is broken and real wages don't keep up with the cost of housing, education, retirement, then what is the incentive to work hard? If you work hard but can't retain the value of that work, then it's really hard to find meaningful purpose. And what do people with no purpose do? They distract themselves with pleasure and experiences. And so what I think these younger generations really lack is economic hope that the future will be better if they work hard. I mean, in the 70s, you could have a one-income household purchase a nice home, afford a So እንታይ ትብል ዘላ ሓደ ካብቲ ዲስኮኔክት ወይ ከዓ ዓብይ ዘይምግጥጣም ኣጋጢሙ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ሰብ ሰሪሑ ዝእትዎ ዘሎ ገንዘብ ቀደም በቲ ትሰርሖ ዘለካ ገንዘብ ገዛ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ድያ ኣብ ካናዳ ድያ ብኤሮፓ ትነብር ተነርካ ቅድሚ 20-30 ዓመት ብፍላይ በታ ትሰርሓ ዘለካ ገዛ ደሞሲ ገዛ ክትገዝእ ትኽእል ነርካ ገለ ክትገብር ትኽእል ነርካ ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ክትሪኦ ከለካ በቲ ኖርማል ስራሕ ገዛ ንክገዝእ ዝኽእል ሰብ ኣዝዩ ውሑድ ኮይኑ ስለምንታይ እቲ ገንዘብ ካብ መጠን ንላዕሊ ፕሪንት እናገበርዎ ስለዝኸደ ቫልዩ ናይቲ ገንዘብ እናጎደለ ኸይዱ እናንቆልቆለ ኸይዱ ምናልባት እዚ ቀደም ዘይርዳእኩም ተነይሩ ድሕሪ ኮቪድ ጥራይ ራይወት ሂወት ከመይ ተቐይሩ ኣሎ እቲ መነባብሮ ክሳብ ክንደይ ከቢሩ ኣሎ ተርዲኹም ኣለኹም እዚ ኸ እንታይ እዩ ካብ ኮቪድ ጀሚሮም ካብ 2020 ማለት እዩ ቅድሚ 3 ዓመት ማለት እዩ እዚ ኦልሞስት 4 ዓመት ሕጂ ካብኡ ጀሚሮም ጥራይ ክንደይ ግዜ ገንዘብ ፕሪንት ኮይኑ ኣሎ ክንደይ ግዜ ፕሪንት ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ጥራይ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ልዕሊ 2 ትሪልዮን ፕሪንት ገይራ ኣላ እቲ ዝዓበየ ድማ ፅኑሕ ኢሉ ክነግረኩም እዩ እቲ ዝዓበየ ገንዘብ ፕሪንት ዝኸውን ዘሎ ድማ ንምንታይ ዕላማ እዩ ነቲ ዘለዎም ፀገም ንክሽፍኑ ነቲ ዘለዎም ዕዳታት ንክኸፍሉ ዝገብርዎ ዘለው ነገር ምዃኑ ምርዳእ የድሊ so it's just insane ከመይ ጌርና ኣብ ከምዚ ኩነታት ክንነብር ንኽእል ክንጥንቃዕ ክንክእል ኣለና ንሽተይ ንስማዕያ I will switch to another thing ገለ ካብቶም ብፍላይ ኣብ ከምዚ ከም ኤርትራ ዓይነት እገዳ ዘለዋ ሃገር እንድሕር ኮንካ መፍትሒ እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ንዝብል እዚኣ እውን ካልእ ተወሳኺ መብርሂ ክትበኩም እያ let's continue Birthday, kid. Thanks, Dad. I'm gonna buy a Barbie. Wait, kid. You should save your money. Money doesn't grow on trees. Here's your first paycheck. Don't spend it all at once. Thanks, boss. Don't worry. I'm saving my money. You've worked so hard. We're giving you a $10,000 bonus. Thanks, boss. Hi, I have $10,000 I'd like to deposit into my savings account. I'm ready to go retire on that beach in Florida. I'm sorry, you don't have enough money to do that yet. But I don't understand. I've been saving money all my life, just like my dad taught me. Your money sitting in a bank account is worth less and less each year. What are you talking about? I even had $10,000 saved up by the time I was 32. That $10K when you were 32 is now worth about $6,000. So እንታይ ተርእያ ዘላ ናይ ብሓቂ ልብኻ ዝሰብር ኩነታት እዩ ሰብ እቲ ቤት ትምህርቲ ተማሂሮ ወይ ብወለዱ ሰሚዕዎ ዝዓቢ ገንዘብ ሰሰሪሕካ ኣብ ባንክ ኣቐምጦ ሴቭ ግበር ኣቐምጦ ይድበሃል እቲ ዝቕመጥ ገንዘብ ግን ቅድሚ ንኣብነት እዛ ሰብ እዚኣ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት 10,000 ቀሚጣ ነይራ እቲ 10,000 ዘቐመጠቶ ግን ኣብ ግዜ ጥሮታ ምስ መፀት እቲ ቫሊ ናይቲ 10,000 ቁፅሪ ከለዋ እቲ ናይ ምግዛእ ዓቕሙ ግን ናይ 6,000 ናይቲ ግዜ እቲ ኮይኑ ፀኒሑ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ገንዘብካ ምቕማጥ ነቲ ገንዘብ ኣብ ዝኾነ እናቐመጥካ እንድሕር ኸይድካ ቫሊ የብሉን እናጎደለ ዝኸይድ እዚ ድማ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ጥራይ ከይመስለኩም it's everywhere you need to learn this everywhere ሕጂ ናብ ፓውንድ ክንከይድ ኢና let's go በኩም ክሳብ መወዳእታ ተፀመሙ let's go How much gold can you buy for £5,000 in? 500 ፓውንድ ናይ 5,000 ፓውንድ ናይ ኣሜሪካ ክንደይ ወርቂ ይገዛልካ 2022 ክጅምር እያ ኣብ 2022 5,000 ፓውንድ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክንዲዝየን ወርቂ ይገዛልና ነይሩ ራይዎ ብሲልያ ክገልጸልና ኣብ 2002 ራይዎ ክንዲ ምንታይ እቲ 5,000 ፓውንድ ክንዲ ምንታይ ወርቂ ክገዛልና ይኽእል ነይሩ ፓውንድ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣዝዩ አንቆልቁ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ስለዚ 2013 ሂባትና ፀኒሓ መስለኒ 2002 ራይዎ ምስ ግዜ ክቕፅል ከሎ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝቕህም ትገንዘብ ራይዎ ሽንቻ ዓተሚትን ተስ አንከልተን ከ ካብ 2002 በብ 10 ዓመትና ጎዛት ምስከረት ራይዎ ካብ
تسعان كلتن كساب كلتشان كلتن بزو حي قدلا نيرو باوند ناي بريطانيا سلازي نيشتا يقوديلو سلازي رايو عجي اب 8 كلتن دما رايو 9 كلتن اكشلي حيلو كاب 8 كلتن مالتي اب 7 كلتن كند منتا حيال نير 5 باوند ناي عد انجليز رايو واتس كريزي سو انتاي زرينا زو لابزا فيديو ناي قدم زغبر كويا قدم ابيله قد مندي وارح ازي اقداسيتيا እቲ ገንዘብ ቀደም ቫሊ ነይርዎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ብሪቲሽ ፓውንድ ፎር ኤግዛምፕል ከም ኣብነት ተወሲድካዮ ሓደ ካብቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ካብ ኣዝዩ ክብሪ ዝነበሮ ባጤራ ናብ ኣዝዩ ትሑት ደረጃ ዝወረደ ባጤራ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ እንታይ እዩ ማዕረዚ እቲ ደሞዝ ወሲኹ ዶ እንተይልኩም ኖ ወላቲ ኢንፍሌሽን ወላቲ ገንዘብ እናቐሃመ እንተኸደ እቲ ደሞዝ ግን ማዕርዩ ኣይተዓረየን ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝዋን እዚ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ህይወት እናከበደ ከም ዝመፃ ኣብ ዝምዕብሉ ዓለም ስለዚ እቲ ወርቂ እቲ ሪል ቫልዩ ዘለዎ ገንዘብ ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ቫልዩ ዘለዎ ገንዘብ ከእንታይ እዩ ኣብ ዝዋን እዚ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ንዝብል ዝተፈላለየ ምክሪ ናሃብኩ ከይደ ወርቂ ክንገዝም ኣብ ገዛና ክነቐምጥ ሕማቕ እዩ ማለት ኣይኮንኩን ወርቂ ግን ሪስክ ኣለዎ ንባዕሉ ክስረቐካ ይኽእል ልዕሊ ኩሉ መንግስቱ እንተደልዩ ኣምፃ ያረክብ በኽብለካ ይኽእል እዩ ወርቂ ስለዚ there is also other options ወርቂ ሓደ ምርጫ እዩ ፅቡቕ እዩ ግን ኩሉ ገንዘብ ካብ ወርቂ ግበሮ ግን it's a risk bet class life. And today, young people are seeing that even 2 incomes plus a side hustle doesn't make ends meet. So I think that's skewing the value system, even the morality. And what young generations really need is Bitcoin. They need to be able to save and plan for the future with a form of money that can't be manipulated. Fix the money, fix the world, Charles. It's so funny because with the Gen Zers and so forth, they must also be angry. Every day there's memes come out and you just kind of trigger one in my head where the So እንታይ ብሓፈሻ ሓደ ካብቲ ሶሉሽን ናይዚ ኩሉ ፀገም ክኸውን ዝኽእል ብፍላይ ነዚ ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ክሕግዞ ዝኽእል ምስ ዝቕፅል ወለዶ ሓደ ካብቲ ከም ሶሉሽን ዝጥቀስ እንተሎ እዚ ቢትኮይን ወይ ከዓ ክሪፕቶ ከረንሲ ዝበሃል እዩ ምናልባት ከምዚ ንቢትኮይን ገለ ፕሮሞት ክገብር ወይ ገለ መለ ዘምፃልኩም ዘለኹ ክመስለኩም ይኽእል but this is life changing I don't know if ሂወትኩም ክዕረ ትደልዩ ዲኹም ኣይትደልዩን ዝፈልጦ የብለይን ግን ሂወትኩም ክትዕርዩ ብቁጠባ ብፍላይ ለውጢ ናይ ቁጠባ ዝደሊ ሰብ ክጥቀመሉ ዘለዎ ዕድል እዩ ጀስት ነዚ ዓመት እዚኣ ጥራይ እንድሕርኢኹም ኣብዛ ዓመት እዚ ቅድሚ ክንደይ ዝነበረ ኩነታት ረእይዎ ኣብ ከባቢ ኖቨምበር ዓሚ ከምዚ እዋን 16,000 ከባቢ ነይሩ ቢትኮይን ዋጋናቱ and then if you see the lowest ክሳብ ክንደይ ወሪዱ ከም ዝነበረ and then ኣብዛ ዓመት እዚ ጥራይ ኣብዚ ከባቢ ጆይን ዝገበረ ብ16,000 ጆይን ዝገበረኒ ኣብ ክሪፕቶ ከረንሲ ሓደ ካብኦም ኣብ ቢትኮይን ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣበይ በፂሒ ኣሎ ኣነ ኣብ ከባቢ ኣብዚ ከባቢ ከላ ኣብዚ ከባቢ እዚኣ ከላ 19,000 ከባቢ ከላ somehow ሓደ ኮርስ ኣብዚታ ዘርጊሐ ነይራ I don't know ኣበይ ናይ ፖይንት ከላ ኣብዚ እዋን እዚ ረእይዎ ሕጂ ክንደይ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ right now 36,000 በፂሒ ኣሎ ስለዚ ኣብ 16,000 ከሎ ጆይን ዝገበረ 100 ቅርሺ ኢንቨስት ዝገበረ already ኣብ 32 ክኸውን ከሎ ኣብዚታት ገንዘቡ ዳብል ገይርዎ ኣሎ and the possibilities so much ንላዕሊ ክኸይድ ይኽእል እዩ እዚ ግን ገንዘብ ኢንቨስትመንት ይብላዕ እዩ ወይ ዕድል ኣለዎ ወይ ገለ ኣለዎ ኢልኩም ሃንገፍ ኢልኩም ብምእታው ዝመፅእ ለውጢ ኣይኮነን ስለምንታይ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ መዓት ሪስክ እዩ ዘለዎ እቲ ሪስክ ድማ እዩ ነቲ ሪኮመንዴሽን ክብለኩም ኣይደልን if you really understand ነዚ ክሪፕቶ ከረንሲ ካብ ኩሉ እቶም ኣገደሲ ክሪፕቶ እንድሕር ተረዲእኩም እሞ ብውሑስ መንገዲ ኢንቨስት ክትገብሩ ክኢልኩም it's important ፅቡቕ ውፅኢት ከምፃልኩም ይኽእል እዩ እዚ ክብለኩም ከለኹ ግን $10,000 ወይ ከዓ $50,000 ኢንቨስት ግበር ይብለኩም የለን ዋላ $100 ኢንቨስት ኣይትገብሩ ንደቅኹም ግበርሎ $100 እታ $100 ዋላ ክሰርዋ ትጥፋእ እታ $100 ትጥፋእ ተጠፊያ I have no problem but ክጠፋ ኣይኮነትን ዓብይ ፖቴንሻል ከተምፃልኩም ትኽእል እንድሕሪ ወላ ሓንቲ ዘይትገብሩ ኮይንኩም ግን don't expect any kind of progress ምክንያቱ the problem with this ናብነት እቲ ሓደ ካብቲ ንባጤራታት ዓበይቲ ኢንቨስተርስ ክዛረቡ ከለዉ እስኪ ክንሰምዕ because sometimes ብኸመይ ከም ዘረድኦ ንትሰቡን ስለ ዘሸግረኒ ዘሎ Crypto fits? I can't talk about Bitcoin because we have. Can you talk about how crypto fits? I can't talk about Bitcoin because we have a filing with the SEC, so I'm prohibited. I could talk about crypto in general, and I could talk about what we have done. We believe we have a responsibility to democratize investing. And we've done a great job, and the role of ETFs
in the world is transforming. So እንታይ ከሪየኩም እየ ንዋሕ እንዴት ተዘርባናቱ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ላሪ ፊንክ በሃል ላሪ ፊንክ ማለት very important person ኣብዚ ዓለም ስለምንታይ ንሱ CEO ናይ መን እዩ ብላክ ሮክ ዝበሃል ቸርማን and CEO ናይ ብላክ ሮክ ማለት ከዓ ሓደ ካብቶም ጃየንትስ ናይ ኢንቨስትመንት እዩ ልዕሊ 10 ትሪሊዮን ገንዘብ under ማኔጅመንት ዘለዎ እዩ ስለዚ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ብጀካ ቻይናን ጀርመንን ድሕሪ ቻይናን ጀርመንን እቲ ዝዓበየ ኦርጋናይዜሽን ዝመርሕ ዘሎ እንተሎ ብዓይኒ ካፒታል ክንሪኦ ከለና ላሪ ፊንክ እዩ እንታይ ፋይል ገይሩላ ኣብ SEC ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ስፖት ETF ዝበሃል እዚ ድማ እንታይ እዩ ልክዕ ከምቲ ቀደም ንዶላር ንወርቂ ዝገበርዎ ስምዑ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ Investing in it. I think we're only at the beginning of that. I mean, we believe the fixed income market is going to become multiple $1 trillion in ETFs. Equities will continue. More and more of the market will be delivered through an ETF platform. If you think about what was done 20 years ago now with the advent of a gold ETF, that really democratized gold investing. It brought down the cost. So እንታይ ዝብል ዘሎ ቅድሚ 20 ዓመት ኣቢሎም ንወርቂ ከምዝና ሕጂ ንቢትኮይን ዝገብርዎ ዘሎ ስፖት ETF ዝበሃል ብኻላ ዘራርባ ንሳቶም ነቲ ሚሊየንስ ንሳቶም ዘመሓድሩሎም ዘለዉ ብናቶም መንገዲ ክገዝኡሎም ክፍትኑ ከለዉ ነቲ ኣሰት ክላስ ንወርቂ ናብ ትሪሊዮንስ ዋጋ ከም ዝውስኽ እቲ ቫሊናቱ ገይሮም እዮም ቅድሚ ሕጂ The same story is happening for Bitcoin now. The Bitcoin again ነቲ ድሕሪ ዘሎ ኢተሪየም ውን ኣብ ዝቐረባ እዋን ክገብሩ ድዮም ዋላ ኣበጊሶም ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ what እቲ ስቶሪ ኣብዚ እንታይ ዘሎ እዚ ሕጂ ንሱ ገይርዎ ዘሎ ስፖት ETF ዝበሃል እቲ ኮንሰፕት ድሓን ንሱ ተረድዎ እዚ ዕዉት እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ዋጋ ናይ ቢትኮይን ድራማቲካሊ ንላዕሊ ክውስኽ እዩ ስለምንታይ እዚኣቶም ናይ ትሪሊዮንስ ናይ ገንዘብ ኣንደር ማኔጅመንት ናይ ካልኦት ሰባት ስለ ዘለዎም ብመንገዶም ብዙሕ ሰብ ብመንገዲ ንንጥሮቱ ድኒካል ተባሂሉ ኣብቲ ቢትኮይን ኢንቨስት ክገብር እዩ ስለዚ ኦልሬዲ ኣብዚ እዋን እዚ ንእሽተይ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ኢንቨስት ገይሩ ስለ ዘሎ እቲ ዋጋ ታሕቲ ዘሎ ናይ ቢትኮይን ፅቡቅ ድማ ካፕ ኣለዎ ምክንያቱ 21 ኮይን ጥራይ 21 ሚሊዮን ኮይን እየን ዘለዋ ልዕሊኡ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ነዚ ነገር እዚ ብዕምቆት ኣብ ኮርሳተይ ይምህሮ እየ ክትርድዎ እንተደልዮም ጎ ኣብዛ ሓበሬታ ጥራይ ክበኩም ዝኽእል ክምህረኩም ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ረቂቕ ኮንሰፕት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኮርሳተይ ኬትኩም ኣብ ድራር ሂወት ዳትኮም ኬትኩም ኮርስ ኣለዉ ከይድኩም ተማሂርኩም ናብ ኢንቨስትመንት ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ ኣብዚ ግን ዝያዳ very important ሰባት ብዛዕባ እቲ ክሪፕቶ ይዛረቡ ስለ ዘለዉ ንኽርዳእኩም ኢለ now let's listen to another very important person እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕፁይ ናይ ኣሜሪካ ካንዲዴት ንፕሬሲደንሲ እዩ ሮበርት ኤፍ ኬነዲ ዝበሃል ስለዚ ብዛዕባ ክሪፕቶ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ቢትኮይን ክሪፕቶ ዘይኮነስ ብዛዕባ ቢትኮይን ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ As most of you know, that trucker strike was a peaceful demonstration of people who were demanding rights that are sacred and are taken for granted for every American. The right to be free of government mandates, the right for free assembly, the right for free speech, the right to petition our government, all of those things that we take for granted. And nonetheless, and it was a peaceful demonstration. So እንታይ ዝብል ዘሎ ሮበርት ኤፍ ኬነዲ ኣብ ካናዳ ሓደ ግዜ ኣብቲ ግዜ ኮቪድ ግዜ እዩ ትራከርስ ወይ ከዓ ዓበይቲ መኻይን ዝዝውሩ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ኣንጻር መንግስቲ ኣንጻር ኮቪድ ኣንጻር ገለ ስቶሪ I don't remember it exactly ስለዚ ሰላማዊ ሰልፊ ምስ ገበሩ ኣንጻር መንግስቲ እንታይ ገይርዎም ባንክ ናቶም መንግስቲ ኣትዩ ዓፂዎ ተደግኑ ኣለኹም ነካብ ባንኮም ገንዘብ ከውፅኡ ከም ዘይክእሉ እዚ ድማ እንታይ የስምዑ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ቁፅፅር ከም ዘሎ ሰብ ገንዘቡ ብገንዘብካ ባንክ ክትገዝእ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢልካ ንገንዘቡ ክትዓፅዎ ትኽእል ድሕሪ ኮይንካ እዚ እቲ ዝለዓለ ሌቨል ናይ ሴንሰርሺፕ ምዃኑ ወይ ከዓ ምቁፅፃር ምዃኑ ስለ ዝገሃደሎም ካብዚ መንገዲ እዚ ሓራ ከውፅኣና ዝኽእል እንታይ እዩ ኣብነት ቢትኮይን ናትካ ዝኾነት ሃገር ክትቆፃፀሮ ይትኽእል ኢና that's a beauty ፅባቐ ናቱ ከምኡ ገለ ክፋል ገንዘብካ እውን እንተሎ ኣብ ዝኾነት ሃገር ብፍላይ ኣብቲ ናትካ ወለት ተቐምጦ ተኮይንካ I don't recommend that ብዘይ ፍልጠት ናይ ቴክኖሎጂ ምክንያቱ እንድሕርቲ ኪ ናትካ መፍትሒ ናትካ ጠፊኡካ እቲ ገንዘብ ብክጠፍእ ስለ ዝኽእል ብሓፈሻ ግን
እንታይ ማለት እዩ ንቢትኮይን ዝቆፃፀር ሃገር የለን ንቢትኮይን ካብ ማሓደር ዝኽእል ገንዘብካ ከምጥለካ ዝኽእል ሰብ የለን as a matter of fact ገንዘብካ ምሳኻ እዩ ዝመውት ዝብል ዘራርባ ኣሎ እንተደሊኻ ገንዘብካ ሒዝካ ክትመውት ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ነታ ኮድ ናትካ ተዘሂብካዮ ከውፅኦ ዝኽእል ሰብ ስለዘየለ ነቲ ገንዘብ that's why እቲ ገንዘብ እንታይ እዩ ክትስከሞ ከለኻ ከምዚ ዓብ ቦርሳ ናይ ወርቂ ተሰኪምካ ይኮንካ እንትኸይድ ኣብ ርእስኻ ዘሎ ኮድ እዩ ኣብ ርእስኻ ፈንቂሉ እዩ ሰብ ክወስዶ ዝኽእል ስለዚ እንታይ ሓደ ካብቲ ልዕሊ ወርቂ ኣድቫንቴጅ ዘለዎ ብፍላይ ድማ ኣብ ዘበነ ምቁፅፃር ናይ መንግስታት ዓብይ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል እዩ Nonetheless, the Canadian government fiercely repressed the truckers' protests. Government officials declared a state of emergency. They suppressed free speech. Perhaps most alarmingly, they froze the bank accounts of hundreds of protesters and their supporters, which they identified using surveillance. What's the future? The near term? ነዚ መንእሰይ ስምዕዎ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኢንቱዚያስትስ ናይ ክሪፕቶ እዩ ፅቡቅ ገይሩ ክገልፀልኩም እዩ What do you see? What's the future? The near term and the longer term future that you envision for Bitcoin? Oh my gosh. This thing's going to hundreds of thousands of dollars per coin, Charles. I mean, the US government is ገሊኦም ከም ዝትንትንዎ ብሓንቲ ቢትኮይን ንኣብነት ሰለስተ ኣብዚያ ሞሜንት እዚኣ ክንዛረብ ከለና ክሪአኩም ፀኒየ ሎሚ ኣብዛ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ 36,600 ኣላ እዩ ዝብል ዘሎ ብዙሓት ከም ዝትንትንዎ ከም ኣብነት ክበኩም እየ ሓንቲ ቢትኮይን ክሳብ 100,000 ክሳብ ልዕልዩ እውን ክትበፅሕ ከም ትኽእል ዝገልፅ statistical ሓበሬታ ኣሎ ስኻ እንታይ እዩ ገና እቲ ኣዶፕሽን ናይቲ ቢትኮይን ነቲ ሰብ ዝያዳ ክጥቀመሉ ተጀሚሩ እቲ ቫሊናቱ ኤክስፕሎድ ክገብር ከም ዝኾነ ስለምንታይ ግን ሰብ ክጥቀመሉ ሕጂ ክገልፀልኩም እዩ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ፀገም ስለ ዝኾነ እቲ ቀንዲ መበገሲ in so much debt. The way I think about Bitcoin's price equals technology plus fiat liquidity. So it's going to go up because it's innovative tech and it's better money. But what really shoots it up at a neck-breaking pace is when our government is tens of trillions of dollars in debt and has to roll that debt over. So they got a lot of money to print and financial assets are going to soar. And Bitcoin goes up the most because it's the hardest to make more of. It's over, man. This thing's going to the moon. You know, it's so interesting too because it's not just the US. So እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብቲ ነዚ ክሪፕቶ ብፍላይ ንቢትኮይን ንሰማይ ክሰዶ ዝኽእል እንታይ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ዕዳናቱ ነቲ ቦንድ ናቱ ክሸጦ ስለዘይክእል ነቲ ዕዳ ወይ ከዓ ነቲ ወርሓዊ ክኸፍሎ ዘለዎ ግዴታ ናቱ ብምንታይ ክኸፍሎ ክፍትን እዩ ገንዘብ ፕሪንት ክገብር እዩ ገንዘብ ፕሪንት ክገብር ተጀሚሩ እቶም ኢንቨስተርስ ምናልባት ዝበዝሐ ሰብ ክርድኦ ይኮነን ዝዛረበ ዘለዎ እቶም ኢንቨስተርስ ግን ነቲ ፕሪንት ምግባር ናይ መንግስቲ ምስ ፈለጡ እንታይ ይገብሩ እዚ ገንዘብ እዚ ጥቕሚ የብሉን ኣሰት ክገዛእ ኣለኒ ይብሉ ኣሰት ከንታይ እዩ ብርኪ ናይ ካምፓኒ ክኸውን ይኽእል ካልእ ወርቂ ክኸውን ይኽእል ዝያዳ ድማ ኣብዚ በዓል ቢትኮይን ስለምንታይ ቢትኮይን ካብቲ ዘሎ ንላዕሊ ክትውስኽ ስለዘይትኽእል ከምዚ መንግስቲ ፕሪንት ዝገብሮ ዘሎ ፕሪንት ክገብሮ ዝኽእል ሰብ ስለዘየለ ገሊኹም ኣለኹም ኣንቲ ክሪፕቶ ከይተረዳእኩም ከምዚ እንድዩ ስካም እንዲ ብላብላ ትብል ዘለኹም ወይ ንስኻትኩም ስለዘይርዳእኩም ረብሓ ናይ ሰብ ንስኻትኩም ኣይትረብሑን ኢኹም ንካልኦት ሰብ ድማ ኣይከተርብሑን ኢኹም that's a problem እዚ ሶሪ strong language ይጥቀም ኣለኹ ገለገለ ሰብ ኣሎ ጠቕላላ ዘይርድኦ you need to read and educate yourself ቅድሚ ብዛዕባ ክሪፕቶ ወይ ቢትኮይን ምዝራብካ እንታይ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ምንታይ ተመርኪሱ ዝኸውን ዘሎ እንታይ እቲ ናቱ ብልጫታት ስለምንታይ ሃርድ ማኒ ዝበሃል ምክንያቱ እቲ ንዑ ዝሰርሐት ኮድ ናቱ ዝኾነ ሰብ ክቅይሮ ስለዘይክእል ኣይቅየርኒ ኦልሬዲ ትማል ዝተገበረ ኣይኮነን 2009 እቲ ዋይት ፔፐር ናቱ ማዕቢሉ እቲ ኮንሰፕት ማዕቢሉ ካብ 2009 ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዌይቭስ ርኢሎ እዚ ቢትኮይን ማለት እዩ እያል ምዃኑ ክንደይ ኣድቨርታይዝመንት ኣንጻሩ ተገይሩ ክንደይ ክስታት ተመፅኡ ኖ ዝንቕንቕ ሓይሊ ስለዘየለ መሊሱ ንላዕሊ ክኸይድ እዩ እዚ ኩሉ ክሳብ ሕጂ ስለምንታይ ደይከለ እንተኢልኩም ድማ ባንክታት ነቲ ኩነታት ንኸይዕረ ሰብ ናብ ቢትኮይን ከይከይድ ዝተፈላለዩ ሕግታት ናገበሩ መስገደላት ናገበሩ ነቲ ሰብ ናብ ቢትኮይን ከይከይድ ምክንያቱ ናብ ቢትኮይን ተኸይዱ ኣሜሪካ ጠፊያ ማለት እዩ ዶላር ናቶም ባዕሎም ፕሪንት ዝገብሩ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትሕዞ ፕሪንት ክኸውን ዘይክእል ገንዘብ መሓዝ እዩ ዝበለፀ ወርቂ እውን እኮ እንተሪኢኹሞ ዝበዝሐ ወርቂ መን እዩ ዝውንኖ ዝበዝሐ ወርቂ መንግስታት እዮም ዝውንኖ ንሰብ ኣይሂቡን እዮም ዝበዝሐ ወርቂ ንኣብነት ኣሜሪካ ዝለዓለ ዲፖዚት ናይ ወርቂ ኣለዋ ፈረንሳ ዝለዓለ ዲፖዚት ናይ ወርቂ ኣለዋ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ ኤውሮፓ ናይ ቻይና ኩሎም ወርቂ ኣለዎም ስለምንታይ ንገንዘቦም ንሶም ስለዘይኣምንሉ I'm going to say it again ነቲ ገንዘብ ናቶም ንዶላር ኣሜሪካውያን ኣይኣምንሉን እዮም that's why ዝበዝሐ ወርቂ ሒዞም ዘለዉ ኣገለ ፖይንት ፌል ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ናይ ኤውሮፓ ፈረንሳ ንኣብነት መዓት ወርቂ ዘለዉ
why do they اتباطيرهم ناي بحكي ترجم زلو انت زغون تاي خبروا ورق حزلو سلمتاي اتورق فاليو لو ورقات ناتهم ورقات يو ادي اند داي حدا محل تخو حف مخاني فلتريو ان فاكت ناي فرنسا ورقات ات فرانكا زبحال زنبر لو متنصواي نا بيرو تغيروا تاي مالتيو كل زباطيرات زي فيك غنزبي فيات ماني بلو قدم فالي نيرو بورقي يدقف سلازنبر نفسه كف دولار كسب 973 بورقي يدقف نيرو كم زبلا زراربا نيرو ኣብቲ ግዜ ሪቻርድ ኒክሰን ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ከሎ ግን ግድባይ ድሕረጂ ወርቂ የብልና ብምባል ፍሎቲንግ ሬት ወይ ከዓ እቲ ወረቐት በቃ ብስምምዕ ናይ ሰብ ስለ ዝኣመነሉ ኣሜሪካ ስለ ዘላ ተባሂሉ እዩ ነቲ ወርቂ ሕጂ ብወርቂ ዘይኮነ ብኒኩለር እዮም ብኣፅዋር ናቶም እዮም እናፈራርሁ ኣፅኒሖሞ ዘለዉ ዶላር ማለት እዩ we will see how far this can go ሕጂ ግን ኣሜሪካውያን እዮም ኣንጻሩ ኮይኖም ዘለዉ I was just reading today globally these countries, these advanced nations, and all this fiat currency are going to have to spend $2 trillion on the interest alone, and they won't stop spending, Jack. They just won't stop spending money, and it's coming back to haunt them, and it's coming back to maybe people realizing fiat currency is not the place to be, huh? Charles, this would be my message to America. Give me a second on this one. Guys, the U.S. government's got about $10 trillion over the next 2 years to roll over, refinance. That's debt. Our country's in debt. It's a huge problem. They got 3 options. One, they could pay it back. It's not a real option because we don't got the money. We're broke. 2, our government could come out, Charles, and say, you know what, guys, we screwed up. After World War II, we changed the way money worked. We got off the gold standard. We issued debt all over the place. We got way too cocky. And actually, all of our banks don't have your money. They're insolvent. All the airlines you fly and travel on aren't actually good businesses that should be in business. Healthcare shouldn't actually be free. We screwed up. We piled on so much debt and screwed up the younger generation, and we're in huge trouble. So we're going to have to let everything fail and سنتاي زبل زلو بحفشا منكس أمريكا again and again اتحكى اندز نقر نيرو تصبو نيرو تحكى خانتايو جنزب يبلنان يغرتا للعغمنا سلازا حزنا كحنت نقبراين خلينا قدفونا حقزونا انت زبل اتزبل تمخونا نيرو قنا يبلنيو مليسو برينت خقبري مليسو دمانات ايكونومي كتو يقوي مليسو مخنياتو اتم بانكتات جنزب يبلو من نتناتكم كمالسلكم اتمنقسي نتزلو عدا نتعدا زلو كخفل دا يكونسي نتولد نايت عدا نكخفلون برينتيز قبر زلو منقس امريكا زدما وسقو لوق ورا وق زقو لوق بمتاي فاينانس قبرو والو ورق خفيله من قبرو والو نو جنزب برينت قالوا يمس قبرو زلو every برينتينز قبر زلو دما نتي انفليشنز بحال زغبابي حمتن لعلي زبلاش وزلو انتاينا خنبلكم دلينا دلنا مو داتا you need to understand one thing and this is سبكر دو زلو اقدا سنت بنتايو اتجنزب كا بانكو كفيل زلو ورقات يزغير زلو كي ترداك منالبات بخمي كرداكم يخل ايردانن زلو اتجنزبكم دايفرسيفاي قبروا قالنا بوركي قالنا بكريبتو قل بافلتو قالنا بستوك ماركت stock market is very important خنديك زي نقراكم تاين مالت يزغل دايفرسيفاي قبروا دايفرسيفاي مالت كا بزح نغرات كتحس كتكلالك الزقن again and again نزل فيديو ريخم كيتكم اب انترنت سيرش قبر جنزبكم كبلعوكم يا دحار اب واتساب كنت تصحفوا لنا على كم زخينه جنزبي اب بتنات كونتو كمزي 20 30 يري نلو كوصو غدا يكلني بانك خابن يبلون لو صبو غير كاسمر لكم ابزي بسنك انفستمنت زبال زلو بزح سبي زخسر انتي ابزي منالبات انت رخيبايا كم صالكم كفتني. Today we delve deep into the world of AI trading with Quantum AI, an algorithm inspired by the genius of Elon Musk. كم زد مالو كم زي إيلون ماسك زقبرو بنا AI ناتو كوانتم كومبيوتينج بلا بلا نابلو نا إيلون ماسك زحجزو بجينيوس ناتو استحجزي انفست نخد قبرو كن حجزو كمينا زبل أزر 4 ادفرتايزمنت يمتصكم يا فيديو تاعتقله إزو كله حسوتيو I'm telling you this is a lie بسنك زي معصب كم زي خسرن كنديك زي حتى يدما تسني من هال بعد زي فيديو زي ولا قريتكم نبقالو سدوا this is a lie كم زي بحال انفستمنت يلا إيلون ماسك زقبرهم زلوا كامباينات ناب إلى ماسك إنفستوا قبرتوا دليهم تسلا لكم أب تسلا إنفستوا قبرتوا قول منقد ستوك ماركت سبيس إكس جينا بابليك هاي كوننا لو من البعض كما تسخيل خوني تويتر وي إكس دما من البعض مزدزيح ما تسخيل خون أبزوان زجن تأونكو أب ستوك ماركت تريد تقبر زلا كامبانينا إلى ماسك تسلا يو كاب أب تسلا بركناتو مستوى السنة جزء إلى نير أبزوان زك ساكن جامب جيرو I really made some profits أبو حمان. Again, بحجون potential زلوا company. I am not recommending, but مزنعة غيركم قبروا تماهيركم فليتكم portfolio انتحاسكم تسبقي. بحفشة what I am trying to tell you أبزي فيديو زياجن نفسه كفسب كردوك خلاله تي investment is not very simple. بغالي لو خد قبروا تغل خد قبروا تغلوا لهم go ahead and do it. جن زي تقولوا تخينكم حاجة زي اللي كنتوا تخينوا كنت حاجة زي تخليهم.
مودات أنتي كملكم دليل منقستات زيا دقاقيمكم سمعوها. This is a very important concept. Anything at all. It's printing. They are not manufacturing anything at all. It's printing money. And this has been one of their weapons globally. The monetary system, the global monetary system controlled by dollar and euro has been used. Sanctions here, sanctions there, sanctions there, grabbing this account, grabbing that account has been one of their tools. This is not going to continue indefinitely. And we need a new financial architecture globally, not controlled by euro, not controlled by the dollar, not controlled by other currencies. So, انتهي زبلتني President says. And this has been one of So, exactly to زبلت أنا هنت سامعكم انتهي زبل زلوا. حدا كابتن إيرترات زعبيت أجمعاتي ما دلوا تجدا كابي ما تنتهي لكم exactly because of the monetary system ملو بملو سلزقوا عصر هو كلام الرجاية بالكانت عرب دليو أجاناتهم كل جزء أجانات كأب إيدهم يودع. سلازم تاي مالتيو بقول سب يكون بحجر درجة تمساسال إيش عايز لهم نتجنزب بعلوم يوم كنترولز قبروه أبتي بريزنتنا أمريكا حتوي RFK ونكم لكم زنيو كم توم نتوم تراكرز أب كندا جنزبهم بانكناتهم فريز قبروهم نسخدمه نيرترا بمدقافكا نمنجس بدقافكا نقلب بقباركا نتجنزبكا فريز قبروه أبيدوميو لك كمتي يوكرين راشا مس يوكرين وقم سجمري لعلى 600 بليون جنزبنا راشا زنبري بانكتاتنا أوروبا أمريكان زنبري أتيومو نيران كم جيروما I'm sure نيرترا بزوج جنزبت فورين كرنسي زنبرا كم زعت أو يرداني سلزي فريز قبريهم سلمتاي كم خينو بيتكوين تزخون نير منجس نيرترا زتكملوا كرنسي of course كل جنزب كاب بيتكوين قبرة كمنجس قبلها يكلني volatility سلزلو بات كل عينتكم عينت instrument تزتكم نيرو بأمريكا كقياد أما يتخالن سلزي حدا كابتي أمارات من جدي نمنجستات كمزي بزح جرا زلوا نعمل راشا أبتجي جرا مجمريا بزح كريبتو كمزي جازات بزح كريبتو نا بيتكوين كم تتكمل يزنجر نقدوم بخمو فتينهم كم زنبرو ستيل الدرجة نا نقدي أبكم أي بس حنا لو بات eventually نمتعي نعلمنا حدا وحسنا كبازخل إذن يبع البيتكوين نلا على جزء ممتوي سلامتاي أمريكا توننو وتشاينا توننو بات إراس لزي كونه إزدما absolutely freedom هبان بفلاي كم بعليه ترى أجاتات زلون ورك زلون نحاس زلون قل زلون جنزبن ببيتكوين وبوركي ترانسفير تجارن real value زلوا أساس لزلك بزخوني يكون من قدي كتعيش أي تخلنيها زدما هذا كابتن نزمت ولده تسفى ذهب ناي next generation تسفى كون زبل تسفى زد برليو نعها وينعها جم بنشتي كتبقسو نشتي سقم تغطوزدو إيه أنا كل جزء كمان زجبر مهنياته نشتي لو بزجمر كايو ناب عبنا جر كم عبل زخل زمن إملات سلزلني لو فيديو أبز كودي قرب لعبة فاينانس كنفلت سلزلنا كنسوع سلزلنا رينان فليتنا كنكودو سلزلنا زبل حسب سلزلني لايك جبرو سبورت جبرنا الشانل كم وتر دما أدلاي زبالكو فيديوهات كم تعلقكم كفتني لو معرف سبزخنو دينا أبكالك سام الرغب تجبرنا بالكم دحومكم بلاكم عالمنا بارتفيشال انتليجنس ببلوكچين تكنولوجي كمون بروبوتات تحنببلو زلا انت عينت منقدي ويقعزون توصلنا يزوات عنا نزبل حتوك حجز منتال مجمريا اب حنت سرح اب حد عودي سيرتيفيكيت ويسرح يزك نبري مبال صبغ وسانه يكونن انت هيدا مجمريا نت تكنولوجي زحنببلو زلا حدش سيكتورز ابو ينفست نقبرالنا بمنقد ستوك ماركت كمون نبع الكريبتو كرنسي فليتنا استوعيلنا كنتك أملهم كنكلالنا إذا عدل إذا زدقم عدلون أيقونن كالدما نت تكنولوجي كي وحط نخلو كنمهارو كنبقاسا لنا انتاي عودة كنفلت علينا إذا تماهيريك محجزة يكونس كن بحدش كنمهار كنبقاسا لنا نعوز حقس بروغرامات دمالنا آتيكم رايو حقساكم دماي خليو Thank you.